Siphindze sinibingelele babukeli. Libito lami ngiLethumusa ngwakaSimelane Sibongo. Lelinye libito lami ngiNgumukelwe. Ngabutheka ke lapha kuMgadlela eLitsitsini. Lapho khona bangetha libito bathi ngingiya kwakhe. Umgadlela. Ngilapha eMsamo kuma-archives ngikusebenza. Ngicela namhla sihlale phansi sikhumbutane ngoba labanye bayati kepha kwati kwabo ngakhanza ukuthi kufisha. Labanye njalo abati batawufunza. Bobani eMaswati. Asuka kuphi futhi eMaswati? Asukelani eMaswati lapho asuka khona? Asuka aholwa ngubani? Lotalwa ngubani? Kwekucala lengicela ukucondzisa kokuthi kunyenti la etingcondweni tetfu lokuthi sitibite ngokuthi thine singema-Afrika. Kanti cha asisiwo thine ema-Afrika. Noma ungangena ku-Google nje ufune the original name of Africa. Uthi Google i-Alkebulan. Nawuthi uyalandzelela ufuna kwati ukuthi usho kuthini lo Alkebulan wani? Kuthiwa is the mother of mankind. Sine singeMaswati sikanye nabo bonke labanye lotabakhanza labansundu labase-Afrika sibanye ngekwendzabuko sibanye. Umehluko nje ukuthi sineke ngendzaba yabo scramble for Africa nangendzaba ye-colonization sesitikhanza sisetindzaweni letehlukahlukene lenamuhla kuthiwa mave. Ngicela ukugcizelela lokho sitokwati ukuthi ngalesinye isikhathi thine sila eAfrika singema-Afrika sisivele sinsundu. Sikhanza abantu balesinye sive baseveni lethu. Ikakhulu kathi nanga emavilo khanza ukuthi bomakhelwane. Sithathe tagila simfangate lo muntu. Lesikhathi simfangate lo muntu afe kanzi awati ukuthi ubulala bokhokho nkanti bakho ngalomuntu. Ngoba lo muntu lokuthi athi khanze asevele libitwa ngokuthi kuseMozambique namuhla. Lomnye athi khanze asevele libitwa ngokuthi kuseZimbabwe namuhla, lomnye useNamibia, lomnye useLesotho, lomnye useBotswana. Mave lakhiwe kufika kwalabamhlophe lango. Beside lamavelango ngaphambi kokuba bafike. Ngicela siye ngemuva ke kwalokho. Sitokhumbutana ukuthi sibobani thi. Lomunye umkhanza athi qhenya athi mina ngingumZulu mina. NgingumZulu mina. Ngeke uzusho lutho. Kuhle lokho. Kepha ukuthi qhenya kwakho nangabe udibita ngokuthi ngumZulu, udibita ngokuthi ngumXhosa, udibita ngokuthi uLswati, akuhambe kube nako engcondweni kokuthi thine sinemaZulu, sinemaXhosa. Ikhona into lesihlanganisako. Njengoba nemuntu lotawusukuma lo 7 namhla lesibita ngokuthi kuseLesotho asukume asevele sibita ngokuthi kuseBotswana asukume asevele sibita ngokuthi kusesikhwahlandi sibabite ngokuthi baPedi beSuthu Batswana kukhona into lebahlanganisako labantu laba. Sitsabuka eEmbo sinelele sila. Ngikona ngithi sitsabuka eEmbo iEmbo nawo siyayibuka uyikhanza ilapha etuleni ntsabeni taseKing. Akusiko la sisuka khona lapho uyasenyusa usisetulu boSudan nasofuna kwenyuka uyobuka sisusa sethu. Kukuvetela ini lo? Kukuvetela ukuthi nangifika eveni namhla lelibitwa ngokuthi kuseKing. Kusendzabukweni yethu thine lesila entasi.
lekusho ukuthi nginte lungelo lokutshela umuntu lo lena kede ngala ukuthi wena uligwelegwele ngoba lo muntu loyo munye nami uthi yena uhleli ekhaya kithi mina ngasuka ekhaya kithi ngewuka ayakwanzisa teacher sibuswa ngamakhosi lamanyenti thina singemaswati phambilini kepha indzaba yami ngicela kuyicala kuNgwane uyaye uve nakuthiwa bakaNgwane lapha uyaye uve nakuthiwa sive saNgwane lesi uyaye uve nakuthiwa yeNgwane suka lapha labanye maze bakwende kube into leyenyanyisani leyenyanyekako uqhuba lobungwane bakho ke wena wenta lobungwane bakho ke wena awunawutenta Ngwane lapha kanzi ligugu kithi thina singemaswati lelo ngobe lokho nguko lokusenta sibe nekukhumbula ukuthi thina sibobani ingani umuntu longadadi ukuthi ungubani fana nemuntu lode inhloko fana nenkukhu nawujube inhloko wayishiya lendlini wayishiya lengaphandle lenkukhu iyawuqhwisha igcine ifile sidumbu sayo sisho ukuthi ngesilumbi si useless ngoba side inhloko lenhloko lephinze futhi isho umuntu lode umholi sitawufika lapho sitawukhuluma ngabantu ngalokho ngoba umdali nakasidala nemasiko ethu akadalanga ukuthi kutaba nebantu nje labatawuphila emhlabeni siyaholwa thina akadalanga umdali ukuthi ngawutala abantwana babantu badala batawutala abahlalela ekhaya kufanele bawukwenza batawuholwa umuntu uyaholwa emhlabeni ngiko yonke indlela yonke indzawo umuntu lakahamba khona uyaholwa umuntu ngaba kusekhaya ngaba kusemangweni ngaba kusemsebentini ngaba kuseveni ngaba kusemhlabeni siyaholwa thina nasezulwini nasiyakhona siyabe siholwa angeke nje size singene ezulwini labo labathi siyakhona nangabe vele siyawufika nangabe liyoba khona lelo zulu bese sifika sikhipha uNkulunkulu esitulweni sakhe sithi kuhlala thina la siyawufika silalele yena leni uyaholwa umuntu sisuka kuNgwane Ngwane yindvodza nje ihleli ekhaya layo inebafati inebantwana kwakuseteke intwe yemalungelo itolo kwakusete naloko ukuthi noveta ligama lekuthi yayinebafati bese kuba nembuto sekutawuba necomment letawuthi kadze kwaqala kugilade kabantu itolo kwakusenako lokuthi loyo muntu unenzima lekufanele ukuthi ayidlale iphumelele ekuyidlaleni kwakhe lo Ngwane ke lona sowuba ngumuntu loba nenhlanhla nje ekwententini uthi nakalala ebusuku abhuthe into thide athi uyavuka lendvo yenteke athi nakalala abone into thide athi nakavuka yenteke sekugcina kuba nebantu lasebaqala kumkholwa nekumlalela lo muntu ngitamachaza ukuthi lelihlumela lesithombo sebukhosi sifika njani kithi sine singemaswati bayaqala labantu sebaba netinkinga tabo sebayathi ukuthi nasifike kuye sahlala naye pastor siniketa likhambi nalo phathaphathekile uyathi sinangifike kuye ngambikela lokugula kwami ngidawuhamba nganginaki kepha nginamvanyela ngase kangibita singibone sekathatha into ayigcoba abuya nginikete ngiphile siyakhula ke nyalo labantu laba lasebangephasi kwakhe lasebamlandzela bantu labaningi sebafuna kwathi ukuthi lokho naloko ungakwenta yini athi ungabokwenta lokho angakwenti lo muntu athi ungakwenta kwenta umuntu amtshela ukuthi nawukwentile lokho utawenteka ukuthi kusuke kwenteke uyatala
batala abafana lababili nguDlambula nguMatalatala. Kulokutala kwakhe loNgwane utala bafana nje. Sevele lesive lesingaphasi kwakhe sesimthathe sambeka eTulu. Kwathiwa ukuthi nguye lo ngumuholi. Uyinkosi yabo. Ungumuholi wabo. Lo Ngwane lesikhuluma ngaye lo yinkosi lehlonishwako, ihlonishwa ngetinye tive. Leni ngoba sekunetive lesetingephasi kwakhe kunebantu lasebamlandzela. Uyakhula bayamhlonipha abantu. Uyahlonipha naye. Uyakhula uthi nasamtsala. Uyativa ke tinkukhu setiyakhala ngale kwendzaba. Ngoba tinkukhu wonke umuntu utihamba timkhalele la kanenhlanhla emhlabeni. Bakhona lababade inhlanhla ekukhalelwa tinkukhu. Livuka ekseni aye emsebentini angabuyi intsambama. Avuka ekseni aye esibhedlela angabuyi intsambama. Bese kubakhona lababa nenhlanhla yekuphila bate bakhalelwe tinkukhu ngale kwendzaba. Leni ngale kwendzaba ngoba umuntu nasimgcwaba thina simakhela lithuna lelakha indzaba. Leni indzaba ngoba indzaba isetulu lekusho sinayisetulu indzaba. Uyawuthi mzukwana kubitwa abantu sebabitela endzaweni yekwehlulelo. Bayawuvuka benyuka. Langabe kube ngekho leyo ndzawo leyo. Umuntu nakalapha eTulu endzabeni nakala eTulu kule ndzaba lesimakhele yona. Uyawukhona kubona bakubo labakhona khona. Simgcwaba inhloko yakhe ibe ngokuthi nakavuka lo muntu ahlala ngetibuni kufanele akhone kubuyela kubakubo lapho baqhamuka khona. Nobe lokungenani bambone labakubo ukuthi nangu ya. Bayasuka ke le usuka Matalatala ngumntwana Ngwane. Dlambula uthi tena ucela bukhosi. Wasi Matalatala mina ngicela manje ningibusisele lo mhlabathi ndokhona kondla lenkosi yami. Uthi Ngwane nakabuka uthi ngiyabeva labafana bami bayakhuluma kepha lendlela Matalatala lakhulume ngayo ingente ngeva ngifike la lugcozi njengeyise ngabona budvodza kuye ngiko eMaswati athi budvodza abukhulelwa. Uthe amncane waveta indvo lehlule ngisho abantu labadzala wayiveta yena isisombululo salenkinga lehlule labadzala. Uyewuka ke Matalatala uwuka uthi Ngwane nangihamba emhlabeni bangithatha bayongibeka lapha kubomkhulu uncanti bakho. Utawuhlala ulindzeke ukuthi kutawufika sikhatsi mfana lapho khona sekwentiwe wonke umsebenti nemisimeto lephatselene nami yokungivalelisa bese kuyaphuma uyahamba. Ngicela kubuyela kulawo magama la. Utawuhlala mfana wami ngithi nasengihambile emhlabeni sekwentiwe yonke imisimeto lephatselene nekuhamba kwami. Namuhla asikunaki lokho. Namuhla asitihluphi ngalokho. Lamuhla umuntu loyinhloko elikhaya nakahambile emhlabeni uyatibuta ukuthi yini indvo letshengisayo ukuthi lo muntu ohambile lo bekayinhloko elikhaya. Leni ngoba naloyo lamshiyile lekungumake wakakhe kude indvo lesifakazelo sokuthi uhanje indvodza. Nendvodza lihanjele umdla kude ukuthi le ndvodza le ihanjele ngumfana. Sisanaka yini? Bayaphuma. Wehla nemfundi. Umfundi phela khumbula ukuthi uhlanganisiwe.
wasuyanikwa unikwa ngiyise wathi uyise la uyawubhidlika khona mfana wami ngilapho khona uyawufike wenabe khona wena shothi indzawo le uyawufika uhlale kuyo le iyawushiwo ngilomfundo namanje sinayo indzaba lapho khona umfundi wabhidlikela khona iyabonakala iyaphatheka futhi yaphuma amatalatala endleleni asahamba amatalatala kufika libili igama lelithi indlala seyiqalile emuva kumnakeni uDlambula kude litulu ingani litulu lihambe namatalatala nemfundi matalatala angumuntu wenhlitiyo lenhle akhiphe libutho lithathe kudla likubuyisele emuva liyakuyawubika ngako emuva kokuthi nakethu solo nawe yize ngihamba ngishona entasi nginawe mina ngwakeni sisabati yini laba bakethu labasala le empu basadati yini bona ukuthi bakethu basatihlupha yini ngemasiko nemahambo ngoba sahamba nawo thine basala bona bede labanako akusiko kwabo seyimifakelwa lokuhamba nako lokungiko lokuhamba nabahamba nako kwahamba nathi ngisho ngani phelathi bahamba nathi kwahamba namatalatala phela amatalatala bekahamba nemfundi kwahamba nako konke lokulisiko lalaba abantu labasala le empu nang umfula awuweleki sitawela njani lo mfula babikela amatalatala uyabinza babiyela kuye ematalatala siwela njani lo mfula uyabinza babiyela kuye futhi ematalatala sibuta wena siwela njani lo mfula uyalala usinengathi uyavuka uvuka neliphupho uyise ngwane uyambikela uthi mfana wa na ufuna kuwela lo mfula lo longaweleki khipha tintombi letingakatsinzi letingakatsindwa tithathe umfundi lo mfundi lo titasisebenzisa wona tiyawulandza umhlanga mlambo awuhlanganiswa sebagizile bawuthula kuwo seniyawuhlanganisa ngiyawela ngawelele ngisheya leki ngiko sithini liqala lapho isiko lemhlanga lamuhla singemaswati nakuthi nqe ingqi August nqe iviki leqala laSeptember inyoni sinemhlanga umhlanga wethu namuhla lobita tivakashi letisuka emaveni lakashane uqala la bayewela nentingomo tabo bayewela nakukonke kwabo bawelela ngesheya bachubeka ngohambo lwabo uyahamba amatalatala kuhamba kwamatalatala kwenta ukuthi kuhlongode kube kwaluthonga luthonga longazange wabekwa lesizathu lesithini isizathu lesithi unina walalela teluleko taza kwabo lo wafika wamtshela wathi lo mntwana wakho wabekwa nje wena nemntwana wakho lusizi ngoba batambulala wabita ukuthi ashiswe sandla sangesekudla atawusebenzisa sandla sangesancele ngaweqala ngqalo kuhamba kwalithiwa ngeke sekuthi kusekusho ukuthi kuyawubekwa umswati weqala le kuhamba kwakhe yena unalatsanzalukana vaba silithule baseMozambique lapho namuhla kaTembe live laseMozambique lamuhla
bahlala lapho isikhathi lesidze. Lelo kuhlala kwabo lapho isikhathi lesidze kwenta kokuthi tive labetitute nabo tagcina setinemona ngabo. Bayowela bagibela indzaba telibombo nako balukudla bahlehletela babophelele okuhle emfuntini befika eqanzaneni wena bahlule umhlulangeni sidlubula dledle sakalobamba sona sithi sibapha sibe sibadlubulisa awuqedwa yenkosi wena matalatala wona umthani wena wahili yilweni libeke ekhani tsafeni dlamini longadlivu sabomqondo nemafindla ayo ngosi dlubi mlangeni kwalakwala awuqedwa ngwane. Bathi gudla ke tindzaba telibombo bathi gudla ngani imfihlo yabo. 1 ngumfundi, number 2 bafana labathwele umfundi lekungasibo bafana nje ngoba ngeke baze babe nesive labangasakha sabo. Awushule ntazi bayadlula eliphongolo bayadlula empangeni. Namuhla sitawuthi babange ko Richards Bay bafike bahlala kwedlula tindlovu ngaleto tikhatsi leto ke tindlovu bekwatiwa ukuthi atibulawa leni ngoba indlovu isho bukhosi nanendlovu endzaweni yeni nje nanetindlovu kusho ukuthi bukhosi beni butawuqina leni ngoba indlovu iyakhuluma, indlovu ingumuntu, indlovu isilwane, indlovu umuntu. Bayabika-ke ngaleso sikhathi leso sebabuswa inkosi Ngwane wesithathu umfana ladzandzalukane dvwaba siluthu luphinza pito ngithi ngidlamini nathi tindlovu senta njani athi Ngwane ngicabanga ukuthi landzela yini bathi ngeke sesitiyekele kufuna sitijubele tibuye tibe la kakho ngilandzeleni kepha-ke majani ngakakwenti lo ake sivuke ekuseni sibuke umfundi ukuthi ubhekephi nabathi bavuka ekuseni bakhanze ukuthi umfundi ukuthi enhla aniyi kuphi nine entasi la kunendlovu khona niya kuphi enhla balale futhi bathi lo mfundi uyasicaphatela. Bavuke ekuseni induku yemfundi ithini enhla baba sithi sifuna kuyale silandzele indlovu kusho thini lelive babamba bafuna bona ligcine libe sentasi eThekwini. Wathi umfundi ngeke ngitshelwe ngenini liya enhla lelive. Bafika enhla ke batithela kumhlophe webesuthu. Umhlophe webesuthu lo wafike wathi siyalwa yini eNgwane noma cha wathi Ngwane ngike ngilwe nawe mina nawe ungalwi nami unelibuthwana lelincane nami ngelibuthwana lelincane ngisakhe emabutho nawe usakhe emabutho asihlangane sibe into yini. Sekucala lapho ke budlelwane bemkhatsini wani wemsuthu nemswati leni ngoba lekudzabukeni kwethu saba imkhakha lemibili vele kunebesuthu labakha abantu lo abakhanza baseSwatini zabita ngithi bebesuthu bakhona labanye labaseBotswana besuthu bakhona labanye labaseLesotho besuthu bese kuba nesikhwahlandi lebesuthu bapedi sibe nemkhakha wesibili lo adzabuka ematekelanguni lakhipha emathonganguni abesakhipha ini ema-embonguni latawukhipha bobani Maswati eSwatini maZulu esikhwahlandi maxhosa banye labantu laba labathathu laba maembonguni yiko nelulimi lwabo lunye siZulu neSwati into yenye Swati isiZulu isiXhosa lulimi lunye nemasiko abo Swati umZulu umXhosa lamasiko abo labantu laba manye kwehlukana nje into dinye nje khanze siloku baguqulele labanye bakwente kanje labanye bakwente kanje sibanye athi msuthu mhlophe angeke ngilwe nawe mina nawe ngeke uzulwe nawe ngoba thina singemakhosi ngoba sinetimvele sinethembile
athi Ngwane singalwa, kepha lenkunqomako mina ukuthi akungalwi thina akulwe lamandla ethu. Ngikhumbula indzaba Sidubela, ngikhumbula indzaba iHlangishile, ngiyambona Mhlophe enyuka indzaba aya eDumo ahamba neSilo, ngiyambona Ngwane akhakhamela abuyela eNdasi, basi abantu labadzala uyakhakhamela mfana ume kusafuna kuyawuphahla, ayibambe phansi kuthiwe ibambe phansi ibambe umthetho, yele eTulo mfana uhambe nalomfundi lalele. Wathi afika nawo eTulo endzabeni lathi livushiye phansi ubaleki, safika Silo sawushaya umfundi wabhidlika, sabuyela emuva akekho Ngwane, samshaya Mhlophe ngoba kuhamba kwakhe. Wenyuka Ngwane wayeTulo endzabeni waphakamisa induku yakhe ebukhosi. Umfundi ubhidlikile uyethwana ngale kufanele kuphakame Mhlophe phela sekutaba nguye lotawubusa, akekho Mhlophe. Uyawufuneka ijaha lakaMasinga leliyawukhwanatela lishibanise into ethide kuphuma sive sakaShiba. Uyaqala Ngwane libito lakhe sekuthiwa Ngwayethe, wena waphakathi, wena ungangezintaba. Uyaqala Ngwane ugidza incwala yekucala ngca yeMaswati. Uyaqala Ngwane seyinkosi, akusesiso Silo semabandla sesilo semhlaba leni ngoba sohlanganisa into leti imbili letingahlanganiseki, watihlanganisa yena taba into yini. Silive thini, sisive thini, sibantu thine labachamuka nemfundi le, umfundi la wabhidlikela khona nanyalo nawafike uyibuke leyo ndzaba leyo nawendlula lapha eChepisi ushone ngale utafike uyibone ukuthi yindzaba letshengisayo ukuthi umfundi weMaswati. Yahamba Ngwane 1790 ubekwa umvanakhe Ndvunye leli sikhuluma ngaye utalwa kaMdzebele, unina ngulaKubheka Mdzebele. LaKubheka Mdzebele leli sikhuluma ngaye likhongosi, umntwana Mabhengu. Banye phela bakaMdzebele nebakaHlophe nebakaMkhaphela sivisa Mabhengu. Inkosi le lengabusanga isikhathi lesithe, ngiko ibikwa ngo-1790 nje yakhothama 1815. Empeleni ikhothama angafiki nalo 1815 ngoba nga-1815 kubekwa inkosi lelandzelako umntwana Ndvunye, ihlanyahlanywe inkosatane. He was suddenly struck dead by lightning. Bamthatha bahamba bombeka la bambeka khona. Kwathi ngakaphela iminyaka mingakhe wasukuma Ndvunye uma ngetinyawo wathi ngeke ningibeke la ngibeke khona mina aningibeki nine lapho, ningibeka la kufanele kubekwe khona umuntu lesesigabeni sami kwaba nesomiso. Sibobani thi? Bobani kanzi laMaswati? Ngubani la benganganikhumbuta ukuthi laMaswati bobani? Into wadi. Yinkosi Ndvunye leyathi isabusa yathi ngicela kuvusa gogo. Asakhona yini bafana labadi gogo ukuthi uyamvusa gogo lodala uyinina unyoko. Entasi eMagudu. Uyamvusa gogo lodala uyihlo. Entasi eMagudu. Loqila indvumbi wathi ngeke. Uyabiyela ngeke. Uyabiyela futhi ngeke. Uyabiyela sowuncenga bathamba lapha ngisho enkalaneni ndokhanza intombi. Debenguni kaSimelane la.
ithi le ntombi mina ngiyavuma kuye kepha ngidleli phansi cela kuhamba lempeleketeni. Fika uLojiba uta naSomjalose. Khumbula phela ukuthi boSomjalose banaloJiba ngibo labente nawo lesibita ngesilumbi ukuthi nation building leni ngoba ngusomhlolo lohlanganise Tive neTivana. Bekalulekwa ngubani? Ngunina. Yiko kuqale lapho ukuthi inkosi ayibusi yodwa, ibusa nenina. Ibuselani inkosi yeMaswati nenina? Ibusa nenina ngoba unina wathi bukhosi benkosi leseyikhotheme. Leta ubusa ayathi lutho ngekubusa. Ita ukhanyelwa ngubani? Ngunina lo wathi bukhosi benkosi leseyikhotheme lebeyibusa nini neyise emuva. Ithanzana naye. Yafunza ukuthi indlela ihamba phi. Indlela ibutwa kulaba phambili. Live liyengqayelwa. Lo kwengcaya ngeke engaye angakafunzi ukuthi yini kwengcaya. Uyafika Somjalose banaloJiba. Lojiba ngumfati omncane. Bahambe ngamamba ke laba lababili base bavuka sikhwele sokuthi bona bafuna kwabo babili kuphela. Ngiko bagcine benta into lebeyingafanele siyendiwe bashisa isigodlo senkosi. Nemlandlo lobahanti ke lapho lengengwethule ukuthi kwandekani kahle kahle la. Lojiba zange waba nempeleko. Somjalose uyamdalela umntwana. Umntwana lamdala Somjalose baphuma bokhokho bakhala bahlaba inyanza leyo babita bahlaba inyanza leyo bamemete leni asimathi umntwana lodaleke kanje thini lotelwe anje savele amdzala lona aphuma nje kwathiwa ngisomhlolo leni ngoba uvele ngemhlolo. Siyambeka ke 1815 to 1836 somhlolo sobhuza weqala. Kuthiwa ngisobhuza ngani ngoba nabambeka eMaswati sekaba nembuto ukuthi nimbeka kanjani lo lotaleke kanje, nimbeka kanjani lona lenivele nembuto ngaye. Sekuthiwa niyawabona eMaswati sanembuto ngaye sale nimniketa libito lebukhosi nithi ngisobuza leni ngoba eMaswati agcina umbuto ngaye. Ngiko sithi ngisobuza nje namuhla sithi ngisobhuza weqala. Uyabusa 1815 to 1836 nguye ke lo lohlanganise Tive wathi buthanisa ndzawonye wenta nangu lesibita ngelimi lokuboleka ukuthi yi-nation building. Yini buciko lobentiwa ngisomhlolo sobuza weqala kuhlanganisa Tivana neTivi lebethi khona wathatha neTivi lebethi sajwa wahlanganisa taba ngephasi kwakhe. Buciko bu ukhumbule ukuthi lenkosi lesikhuluma ngayo lena lebusa ka1815 nje ibusa sevele sekunenkinga ngoba beka nga1815 nje usho ukuthi nasiya embili sekutaba nenkinga yekuthi sekuqelekthi imbite emfecane le umfecane uyinkomba yani yebo ukuthi sekubangwa umhlabathi. Wentani ngesomhlolo kuvikela lesive sakhe? Wentani somhlolo kuvikela lo mhlaba lafuna sekugcineni kwawo konke ube weMaswati? Wentani somhlolo kubamba naleTivi letinye letijutane netikhashane naye ukuthi tati ukuthi ngingaqhubeka nebukhosi babo bato kepha ukhosi Mbamba ngilobakhe batawethula kubo. Buciko tsite lobasetshenziswa ngisomhlolo kwakha lesive kuhlanganisa leTivana kuhlanganisa leTivi labethi khona kwakha sive lesitawuba sinye. Ngiko ngesikhathi salenkosi lesibita ukuthi ngisomhlolo bekukhulunywa ilimi lehlukene kwentiwa netindlela lehlukene tekwenta tinto. Wafika yena wathi qhubekani nako nihloniphe mina nihloniphe ubukhosi beni lobuniphethe ngibophi. Utawubona lapho ukuthi Mswati wesibili uthena kafika yena ufike wentando ufike kwase kwakha sive lesibita ukuthi seMaswati lesi sitawukhuluma ulimi lwesiSwati.
siyalithola lithuba sisithola isikhathi sasawudlala phansi khona sibuke ukuthi somhlolo sobuza weqala sobuza the first buciko buni labentile to build the Swazi nation leni ngoba zange lamane samila nje lesive zange live lamane lamila nje kwaba buciko bale nkosi lesikhuluma ngayo lebihlanganise tinto tsite yahlanganisa abantu tsite kwakhiwa live labalini ngiyabonga.